Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden rangba ka Voice of the People Party uba Arden Miller basayo man. Ulaong ba upat ba ulakwa bandonno ki election MDC hapo ki lightly ki Autonomous District Council. Henry ni kalyang ka sorkar kalale ekat baman. Nakaba pinjalan ya ka samoy terekam jong ki MDC but ya CEM bamentaru la syutong jubor da ka sorkar. Haba keren nga jing yelang ilap election jong ka VPP mentakas ngi ka khatsan terik uyayong arajara arpusaw hanong ra nakalyang uba Arden ulaong baka daw ba penslem ni ka election MDC day namar badang penbet ya ki constituencies kat kumbalakam da ka sorkar Henry uba Arden ulaong pat baka daw hi baka sorkar kam kwa ban penlong ni ka election MDC day namar baka ting ya upra. Mereka sorkar ka kente mentelong MDC election lasu penjalan jubo nakakadadaw ang panguniw MDC usia mentau di pada syutung jubo pada sorkar upaya obladi benci MDC how benai February om Shimyola nama presiden dan sang obladi deputy chief minister wong yang election district council ka syamangi ka sorkar kira sisa ko magituwa kira penjalan upaya bawah kuah no bermuat election balik ki penjalan ki ada wana ban penbet ya kita ki constituency menrei tip kali tangaman bagi kuah ban penong election bagi tinggi upra kanggo pila ban penslam upra upe ha kanggo kapo natau deputy chief minister wong kumo wala daw Arden ulaban pinsisya mga bangsa ngan hiyano na nasyugi Emily kapapula ngimpat jer kerteng ngimpat ang utaw babamsa ngimpat jer kerteng rini ang kadang ka bangsa kaba syirkay kaba ngitip upat ba utip baro ang kadang ka bangsa kami kaya maka jing bangsa ka syirkay ngiyong nginrat ya kadang ka bangsa Henry i maru iyong ba ladaw Arden ula ban pin shisha ngan ino ya kakam Emily ni kan pajer peteng jiki isonge ka bangsa te kuno na dum ban ban kita naman nga tagadaw ni yung pajba alat hani bangin sinshar ya ka jila Meghalaya ngin say madan lo kikam bangsa baka daw tau deputy chief minister bangsa bro ngin ma Demau, ni magari ke boleh guna Turku. Kiwan diberi na Amerika, kiwan diberi na po Japan, kiwan diberi na Israel, kiwan diberi na po Singapura. Kipe yapi, kipe penuh ini dari region. Hangkat ke Cina mo, paling